Café hui e hao salu talange katua I ka e pau Oi lei awe whakapo Uo ka mea si o kuloto E ia e te tama ke toto Pea moe ofa oku a fio he lilo Elemeni ti oe ofani Oku ilo e he mohu atamai Pehata haku o ne pasi He ofani he me afaka mamai Si e laua si e te male Si e te manako no e te koe Si e laua si e te male Si e te manako no e te koe Isa e te manako noa E kakala o e funga fonua O te ka fokita he ofa Ko e turi pe au sio tahua Oi lei au e whakapo Uo ka mea si o kuloto E ia e te tama ke toto Pea moe ofa oku a fio he lilo Ko kori ke hufanga moa he talamalo e whanua, ka maa ngahi talawhatapu ko tōpea ku wha o atu pa meheni, ka ataa whainga maari e koe ni. Ke o atu ai mo polokalama ko ia FATUFONUA fo o, ki he weekend pe ko heni, pea mo piveni piukala ke ma o atu e tau polokalama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekend. Taitare rei ki mo tolu ko tōpea, ko mo o si kao mai mo ki maua e kamata e tau polokalama, pea pe he fo ki hataha pete ke toki mamata I he polokalamani, o ku o atu taitare rei ke te ki mo tolu ko tōpea, me whatawange wongo le rei atu, e tau polokalama ke te ki mo tolu ki a pina. Ko whiawhia fo ke u taitare rei ai whafofonga, tōnta whitu a piveni piukala, ke ma ka whataha atu he tau polokalama, ki he weekendi, e piveni ku whawhia fo ki weekend, ko ngā ke ahoeni o ku ke whainga maari ai, ke whahoko a te tau polokalama ko I a FATUFONUA fo o, pea ku taitare rei ko ki he polokalama ko lawe e befoki, o ku ke polokalama mai pe me he office ko ia o I wahenga, ku alpeni taimi ku hike polokalama ko ni wai taini me tau office ke tau polokalama mai mi ai, pea ku whakawhiawhia pito ko ngā ku e lawa ke mau ho whainga maari e whewheha ke piveni, whewhehe ngā ue pe me he wahenga ko nā tongata whitu. Malo pisola. Koi. O kore te pike o whanga te pe whata. Ko ia. Ki tō mui mai whoki he ahori ki lahe wherere ati olo ki mea. Wha maa popo e ofisi. Ko hoi ko au e peta fofo polokalama mai o kamata ki ofisi ai. Ai wha wae mai. Ka koe oku mau ofisi I he holo e sastonga hau iki goi hake. Mau ki whataimi pe ai. Whai ngāua pa mai kau ofisa kolo. Ka kaha whi mai no aka mo e kau mau tofia. Oku mahu inga ke motua nia ke ai ha office wa wahenga pau. Hiki ke whetongtong pe kau whakonga kau tu mau e office. Koe office ni. Koe ne hape taha me hape tu o hiki office ki ai. Kau koi yu si o kau kau rea. Oku whapatapota kau kau tolonga. Ke reo fi pe mo Penga whatahamu koe ni tautaha pakiwa. Pakiwa uri tautaha wau. Ngau wha ke pe. Ege.
koe lea pe mo holo ko di ko holo lahi foka se sto ko e ko to granga ya ku ngawe ki ko ngi la lo ke ngai me se si ko ko lo nga ko ja me ko ku le ko mau ka to fo me ko ni to tongi me fare ale Koi. ko fi au bit of lahi space ya ata Koi. ko ya ko lau ta hi fo la ka pe me ke yo Office. My office is like ni. Mahu inga po ke solo i whakaukau goni. Mahu inga koe transparency. Koi. Koe o kulahi whake e whahinga e wangeu. O kunau o mai e whahinga whakawhahai te hofi atu. Whahai koe. Ka ki au e ko tui au se solo. Ono whaulo pe māma e o ko spuria mea koe whakawhahai. Te tau mui tau koe he māma. Koe whakaukau ia koe whakawhahai koe whakaukau ia. O sisi e mama mama koe ue pea ko ngata pehe lokini ka koe kasa ko tanga ue aki o koe whaka ngata ia ka foi loki mama ngia ka toe ka malava pehe mama ia tataki a toe ngai kau koe anga e sio koe koe anga koe ki mahino koe taimini he kai ke tau tafoka ke peo whetonga hatunga lewe. Tau pau ke ai, kina whakaukau, e maalunga ki te tau hanga whetonga ki ha whakaukau e taha. Kai ke koe hau peo koe, o ngā pe mauinga ke hanga teke i mea koe ngā hau koe ke mau whaha. Ai ko whenga whakaukau koe ke whakawhahai, o slava sio i ki whai aha pe whaha ni o koe ka whakaukau e whakaukau. Koi. Pai o hake pe uhinga. Ai ko ufata no hake pe uhinga de rei. Hulungia mama ko ya me break pe ia. Koi. Ava he vahe ko ko Ai ko pehe koe ho talanoa koe ki he whawhaha i. Ka pau e tuku mai ki he wāhenga. Ka pau e te tā aruifo ke wāhenga tonga tapu fitu o ka mata me ai. Ko ilo i whuku koe toko hiwangi au tupu na nau whiri ia te koe ke huki loto. Ka koe ai mo toko lahi au pito ia ono nge au tupu, mo fitu nge au tupu. I honga nai whiri he honga whafonga koe. Ka mani ihi peo na kai ke nau whiri pare area ki nau tolu. Ai ko uhi ngā he kai te ke nofo pehe hiwangi au tupu, ko pau ke ngā ue koe koe whakafofonga whakaluku fua, o e taha ko toa pia tonga tapu fitu mua tonga kātoa. Hoia, koe whainga whakaukau ia. Ke remove e whainga a vahe pehe e soi. E mātunga pe te lahe mama. Koi. He koe, he sio mai ki o stana ki mai au ia ai ngahi ripoti ngahi ripoti ka me statistika whekau aki mo profile ngahi kolo ko toa pehe wahenga koe o slava he ngahi ripoti koe ni he tohi kakai goni o tānaki o ne tala mai matawaiwai i he nofo community sai whakaukau koe mo tuan te ungaua ki teita koe ni ke ne drive aki ai langa ngā au. Ai ko te ngaua koe teita ne remove e whakaukau koe a wahe. Ke hana koe whonga koe ko sio ngaua ki kaukau whonga. Ko ia pena e pou, ko ia pena e mui holo ai pa o ange ngau tange vai. Kau kai ke utui pehe. He kai ke tolonga halanga whanua pehe. Tene hanga ia cultivate mea koe whakawaha mea koe sio kita koe tau whehia koe ngahi mea pehe. Ka pau te ungaua ki teita. Kene drive langa ngāu. E makatuunga hono ave tau pehe ko ave hatange vai ko ngahu ko identify mai he census. Koe ngahi familia no most vulnerable community. Aia ka pau e peisi ai. Ulahi ai whoke whangata o mai he polisi koe a whare area. Ka ko sio koe aku
o mai ngai ngata ga ta mahin e o me ko fa area ko ai fai tu toni me hai si ka ge na hilo me ko o hoko lalo i kakai e ai ya au ia te actually ni au he me ku hinga le ga regardless ka pau te mau e polisi le te hono inga pe I will be accountable ke fai tu e ai ko si o ko la hi ko i fia taking ownership me ko fai tu ka ko fai tu ni ka ko tataki ke ki ka sa solo na how ko uki ga le ka ko vare pe ha ko pe paki Kai. Mon lahi apito piveni pa ko tui mahalo ko taha ia mahalo me e hoko atu kia ko tui ko ne mau ko ngai wahenga o fai ke tala noa ia ko inga ko taimi ko na ta fa polokalama pe foki ai ke taimi ko ta mau ko no avenga hiri poti ki fare area fa foki ha fua me ha fua ka ko tui mahalo ko wahenga ngahi office wa wahenga to ton ke kamata me mau pe toki alu ko ia mahino reva ku tonu reva ngai me ko toa ange ko na ku ke ala ki ai ke o mai u statistika ko na pe ilo ia ka kai o ku fu fi ma o ko ia ha me i vai ko nga ko ke ia sima vai ka lava ke tonu fe tu ave ke ngahi ta frita vai piveni o ia ko mata vai e sio i ngawe pura pe te amana ko hunga fo ki fa ta no so o ke wa ga ai ke o fa ka ho vale ina do fa le te ta no pe ta i siu ko to ka ngai he ni ka te o ha ke pe fa le e ko ku hinga ke na ki tiu ki ai ke ko ko ke win over them ko dia ke mama nga we ma wi nga ni ke na fa nga we ke au nga ki ka kai e ko me no ko si o ke ko fa kilo o mai ke wa hinga o se ta u ko fo ta u ko ha me ai fa fo nga o ku ne o mai e ki wa hinga ai ko si o without data pa ga ke ngawa ke data ke ta la ai ko me ko na wa ko o hofi pure anga na report na o mai o tala mai o le mau polokalama ngawe ke fai pa mau kore mai ho full miliona ke oange me tu kau ka kai ka nau fai me o ke la mai ko ke report ko e ola ia tala mai ko ke lava fai me ko to ko si ka ngawe ka ke lava fai me ko ke ha tau ke ia ke ka ngawe solo o vale pe ka pa te na pe kore pa chet mai tau fo ka te o pe na ho full miliona Goi. Ko hinga ke na tari ui. He fa ka kai no tatau mai tu hau pa na wa inga na to lo fo lau pa na to ko mai pe tala mai ki report na ka ta ki na ka ke lava fai me go na mau ko mai o kore ha mo jeniti te ko inga he na design ni ka nga we ia ka ke ma o tau ke ia ka mo to o mai mo ha ho full million te mau te ai de ia nge tau ko solo ko tau ne via Yau fa fitu. Ai fai vale ko ya po di lau ko atu po lima. Ko fa se serebe. Ne fai be me ta tau amana ke ola. Kia kai to tui. To ave pa che ke ka na ko na ko anta pe fo. Anta pe fo. Apa se ma ke tamde ministry ko tamde ngai tu ya mutuan. Ko ta no fa hino ko kasa ko ta no ko ya o pu ke di mai vai o ri ke fe tu fe ngai ta ke ni ai ko ke o awe ke ni afio wa pe mai o mo fa tongia ke mo si e nga we pu le anga ya ho he fa ka ofa ka ka to tong ku ha ka le re ame ke ka to tong ku ha mo fili fa ka poto ave piveni ki fare area Ai ko na to dono report ko na don ke fai report ia na don ke be na mau ko le hango full mio na ka ngana ka ke lava o fa ho ko na la he puke na resign ka nga we mo ha pa ko ku fa fo ki mai fitu miliona ka tol miliona be na mau nga we aki
ia, ia. O tau kau mai mo koloa, mai mo vete. Mai vete. Ni ia ka uinga mai kai de afio. Na ria pito ai whakau wai ai e taha ni wai ni ki whehu i une eke mai ku hubongbongia mai ni whehu i ka koe. Ko ni ki eke mai pe ku kau he mea. O pe ku kau ho whakatu u ke liriu e whounga ko kou whahoko ke tau whiri lolotonga. Ai maho kuna kone uhinga ke whiri whakawahenga ka e alo whiri whakaloko fua. Koe ki ne fu specific i mai ka kune o mai pepe guaha ngai whakatu u ke kahau ki he wakai e tau whounga whiri. Koe mea katoa pei a kuhanga ko whata noa whie mau ke tau sio. Ngā ua peki ka saso ke tau kontinu wa siri improve. E ke tau ka pau kwa kia hamea ku ngā ua pau ka tonu ke liriu. Ka ua kai peke ngā ua kai tau whai pepe a tau mo whaamu ke wha. E maha ora ke. Goia. Isi u koe o e whonga whiri. Koe mea peke ulawa karendi o ku kai ke ngā ua o i whonga lolotonga. Lolotonga. E te lava po tala mi whare area. E maalunga nge pe si o kita kono wahenga. Pau hanga rewa he fo isi o kita ko ia o drive mea koe loto city. E koe whakaheke heke. Hanga rewa he heke, whakaheke heke. O whanau i mea koe ke te kou. Koe. Eia ko ngā pe he pehene anga e whanau au. Alu pe koe mea ko koreke mai mua ki mea koe mea o wahenga. Kai makatunga hokia hato ko lahi ai hiki ni matali do ai ga mebe ai ku si au ko foi se halaki e kai tau continue tau toria o langa ma fonua ke tolonga mo tu loa ka pau ko whakau kau Koe. ka koe mea ia ko ki he Apa mea ku koe ki he ngahi mea ke liriu, lahi mea ke liriu. Lahi mea ke tontono. Ka ko whakatala noa pēo ke he hoi no pere, he koe u liriu whai koni sutone. O whika o ngā aku muki nau tō. O nau akuri, nau tui lewa tai mini ke mea wea. Koe patongi e motuan, ke te ua te ngahi mea wea ke tai mea whare area. Koe. Na ke ki whamatala whaki piveni na ki lawe i mai ho whamatala. O kunga ko ngahi isi uke ke loto ke whaaho ware e kau whaafofonga mo kau no pere i whare area. Ka kou ta tala noa i pe i he ni ai whangai whakau kau. Pete ke ape pe ki whare area kuna o si whanongo pe ki ai. Na u whanongo whaki he tipeiti kone ho mo whare area. Na o hake he no pere me i wawau. Nane tarangi ke ekisea koe Ape mo ki whanongo he na o si tala noa kia ia piveni ia masolo he polokalama. Ape mo ki alo whanongo kia i whakau na guaha mea kutapu kata mo ua he ono tala noa ia e mea i koe whare area. Ta koe koe uhinga ni kuke o mai ku. O kuke o hake peheni pa koe inga te nau whanongo pia ke unga ki o te nau oho ware piveni Iya. Ya lai po ke wabana jau te nau mateu. Iyo. Aku sio ke kau mo ko ia no ha ke ho i vai pare. Amo ke ko vi va tava. Biven ke tu nga ko gua e whaka ilo na e o hake whohe ngahi wike ko mari watu na o hake taha ngahi newspaper ku e whakahoko whaka ilo o i tonga tapwhito. Pea koe ni mahino mai ku o si hanga e whakafonga whare area malolo o tohi i he mitia sosiale he kai ke ne whakahoko i he whakailo. O ke e beni hia kuna tohi pena dolo ku ke i hoko pe whakailo ko hai tu unga kui ai whakailo koe ni. Ai ko ta no me ko sa ia ia e whakau na kau no popo i tau i whai hala. Koe. Ia wa ke ha isi wa e whakailo. I te papa wa na matu whakailo. Ko me ko ilo e wa anga na me whana Christmas ko le ka. Pa e a pe ko te pa ma. E me whana mai pe. Pa pre e a pe ko
yongo Kai. ka kia uia e ka ha isi uia o no fa kai tuang na o failo e ku he ko te o kula he mana tui ko fa ilo ia he u mau i lao firi o fa ngata ko ko petisi ni ka ho valu e kau ko nga ke mahino fa fonga ko ku lo to o lo fu Kai. Aka wena ho ki fa fonga mo tua ka ko fa ilo ia ko mau i lao ki au au ia ni ma ai hia criminal kono mau i lao firi mo ke mo fu ke atabe ka ko ke fa ma bo ka u mea ane ko mau sili fa wa henga kono mau i ko tu ni ke fa ma bo ko ina he wai u mea fa na pa ma ha fu ia Kai. ko fi ko ka wa ko so ko fi ia me ko ai hata ke na fa mana Kai. me ko na ho ko fa le ko ki ongo i ko ki me po kula ai te turi ko ko me ko ai ko fa to ka ko tai o ti nga wa ke me ko e te to ka ha ko ko tu au ka lu ko la lo ai ko fa mana ka pau fa ai lo ki fa le ko fi ti ko ko ki fa e mi dia ko fa e Facebook Kai. e ko tai mo ti fa ai lo au ko ke ha fa mata o vai ko tu fa ti Kai. ka ko me a ko ni solo ma winga e ko winga ko ai e kai ke continue ko fare area o tafe ko to me mata vai pa o kai ke pai ke wa te fa ko ni ha o hinga malanga i pe o me lere la me lere i o lere kai accident e hala pure sai kono nga ha mahino hono la wai la tu le fiki sai wai e lao i he reini mata o reini hem sai wai lao ke whakalaka wai lao ke afi o wai lao ke speed sai ko hai o ne enforce ai lao ke va tu le fiki si o nau whau e nau lao in place the system implement ka nau toi enforce pe hono polisi o foi lao tati ki te le lahi tati ki te whauri mo lifestyle lai se ni ko tai de ta me la do o alfa mawa pe o lava me le la me le i ko existe ko te o veiu o ku ke pehe o hinga le ke whau he komisiona fai firi e nau lao ka mai atu he ko pa te banana to i mo ko nau uhinga ko hai te ni enforce. Does it make sense? Ko uhinga e fe paki ai umbe ale fo system ko ya Kai. ko i ko ka kata fo mechanism fo system ko pa nga fa va henga fa o he fare ale na ulao a tu e os banana toria o folau takayo si o tau ko na fa manaki ko hai te ne enforce lao o ku mahu inga ke mahino me fare area e feitu fa o lao ke kakato e foi system from A to Z o a ko no fa ilo ha mahu inga e lao ko fotu ka ya ta hai ke hanga o implement Mona. Mona kita ko tu ko tahaya. Na wakai pe fo ki he u fehu ko na ke fra hoko ki he fare area. A hange ko ni na ke fehu i fo ki he ai ko i he fo kawa na ke pe le se ka pa o ku ya hala pa ke ai mai be ke pa ke me mai be ke lave. Hala ke o te urea ka ore pa ke fo kawa. Ko fa ta ki foi konga ko ia. Ko tango na taria se na talama ko ke halao patonu he taula ko ni fare area ma tau tutu ni pe alure vai ke convention ka gua me fa ma la te ka ko hinga ni hange ku alue ke fihi am eleva dai mi ko ya ka pa kwa o me ia o ke lava e fare area ia o tohi ke mahino ke taha ko to
O te ai tamare wa te tau alu te tolo move te tau ki tō pure anga ki he convention mo alo ki he UN na mo mea ko ia o to o mare wa na mea ta mai o nga ko ki ha tau lao e o mai rewa lao ia me feitu ko e o pehe rewa ka pa pehe pa pehe se o kamata le ke fi ia ku ka ke imagino le wa ke kakai e biveni ke le tu ko ia That's not make sense. Eh? Kaya mo kau kaya akau wana na tala wai ai mawhai ko are vere vai avio o tohi ia krista. Ai ko aga fly lo. Se au ba tau kapat ko foi ko ngalao ko ni o tohi ia krista. e ko ia pe ia e ni na casa mo le su ke Ai yo lau ka ko ngalao ko ya. E ko mea ko kai solo i he tutuni e whakamau anga. Mantui ko foi function la lahi tolu e mawhai pure o e kabineti pare area pea mo e siutiseri. Ko whare area ko nau tolu nau whare system, governance system. O tohi hono la, governance system. Tohi hono la. Ka nau tari patset ke ngā ue ai e pureanga. Ko me pureanga whai ko e sas implement. Sorry, ai kabineti. Ko ai yo ki foki si e solo. Ko hanga i whatonga ngai o kulahi e tau mise rea ka wai e iai clarity. E ko hanga ko lau ko knowledge you have to pay cost knowledge by paying attention. Pag they pay attention. E ko ku ka hawalo ko ni stuto ne o fotu mai ai ko e totonu ia e ka kai toton tu hau. Ke nau amanaki e hanga he pure anga o maluki e nau koloa e nau tawataina e nau moui. Ko hinga e toton tu hau e ku ka hawalo. Sai. Ko fehu i rewa ko hai e pure anga ke amanaki ke ai kakai. Ko wharea ko he kuptou ta hau pehen. Anga hono ai whai e mawhai pure o i pure anga. O wahe ia ke he sino i tolu. Ai ko wharea ko huinga whakafoki gai solo. Kai ko tau pehe ko i pure anga ai pare mia mo kabineti. Ko i pure anga ai sino lalahi e tolu. Ke malu i he sino lalahi. Wharearea pure kabineti mo siutiseri. Ke nau malu i tau ataina. Malu i mo i koloa. Malu i mo i mohui. Ai kakai. Ai ko kuinga he kulahi e tau whaarifea ko pure anga ai pare mia mo ni kabineti. Ikai. Ko waa pea taha pure anga. Executive. Ko foi clarity vena o lote ki tau ki whafokia. Tau hanga ko kulau ko ke ai ko nau fatongia ke nau hanga malu. Ko huinga ia ko koe ai ko whenga ko i wharearea ke nau tariui mai. O nei he pare mia ia. O koe ke tutuni atu ai wharearea ia ki pureana. Ai ko nau tō ke pare mia me kapte. Ka nau insist au i kai hala mau ko ia. Ko mea tonu, mea katoa tutuni akia. Ko haha no hinga tutuni e mi wharearea. He ko mea katoa peo whai o tau whai tutuni e matunga me tu hau. Kai te hapea ko whai tutuni e hapea ko unga ko whai tutuni. Pe ko whonga unau ngau e aki ka pen up ko tu hau. Ko nga he ko mea nau whatonga ki mau halai ai pure ana. Hange unau whakau nau tolu ia. Ko tu hau peo mau whai tutuni ai whakamata i fika. Ka ko hau ngau e o ko whai ake tu hau. Pau ke mau whai tutuni matoki ai. A wharearea. Ko kupni mataha kupsi i kurua ki ko nistu tone. O tutuni ai ko executive authority o ihe kabineti ia. Ka kua pau ke nau tariui mai ke wharearea. Sai. E malama whewhe ke talamai he pureanga o hui kai ke nau tariui mai ke pe o hui kai ke tutuni ata wharearea ka nau te he tutuni e ko nisu tone o pau ke nau tariui. Ko e kupu koe whitu walu nau tau lawe ke aipa. Hu mai kai ngā whakauinga
a hele pelo go la go ai o hune o mai whakaiki ki mai ai katoa hono wahe I tuku hau ki totongi koe tute koe totongi laiseni koe totongi mo ua pe ko hatoi mea kehepe koe tutuni koe mea I tutuni he whare koe mea e whaida e pureanga koe nau mea na tau whai ko pau ke nau execute ngā ue whakatatau ke polokalama ngā ue na nau whakahuma he patseti ka koe mea nau loto au ke puke nau tole he ulahe no mau I ka hange foko whainga atu ke whakamaala ala koe kupu taha fitu e solo kupu taha fitu koe koni stupone koe fo iloka e na hanga pe tupo uruaki o loka ia pe tupo uruaki te koe fo kupu koe na talpe ne tu e tawal fitu lima o ne hanga tutu ni ai e whai he ne ahio e ne pure kai fitu limana so koe fo iloka e na hanga pe tupo uruaki o aia sai a mai ke wano hango furu tau lili to orewa ai tu ia me mafai pure executive ko foi loka kana to don ke hiki mai ai de vai a hiki a go e pare mia mo ni kabineti o lili o fu ta pitu ke pehen e fai he pare mia mo ni kabineti e nau pure ta fili mana se wa tai mo te nau pehe ai te utanu pe hala hoku wa henga pe oku moi wahenga pe o kau whawho nai popo mai kau. Koe haia. Koe whiri mana ko ia. O kai ku nau mau I le vai ka pau nai tu e kupu e koni sutone. O uhinga e koe whinga ke I whare area. Koe uhinga o kai ke o kupoko e umea koe ni he fua whatongia e pure anga. Koe kai ke sai e sistemi. Kana uhinga ke umalanga I mea koe he wifi ata mo oni me aku hoko ke unga ke mau whakakau ke he breaki ko ni ke mau hu mai whakatonton he kapau ko tua so la ka pane ave foi loka ko ia o loka ia ke ma fai pure whikaulaki ai go na fai ilo e foi idea foi statement pe ko te tanu pe au e ku wahenga mo wahenga o foi statement ko ia o amau ke lue he tonton kai foki lava e ko nga he ko ye I lao kana tau amanaki e hanga he mama I lotu me ako e tau wa o mai ko nga similai se ko ni tene whakapoto e whakapoto ai whakau kui kai me o ma hui ai ke provide the lao with clarity moni apito ko nga he ku hange pe ko me na talano ke hange ko fo apito e utaria me ko o mai sea algo que ha ka ko e firma o fuke ka kai ke mahino ke tohi ke mahino ka ko me fuke fa me mai ko pare me ta fa ke ta ha ai fu na u pehere na doruia he me fare area ko tari ko patseti o si loto ka to pe o me ko ya ko ki te fe mai ke na te foki mai ki fare area o tari u ke ai ko si ai be ko na so mai be patseti me fai ke me la mo ngau ke na fai ko ha me ko fe mai wa ke na foki mai ki fare area ka ko ngai foko fa matala ko ko ke te ha loka ia ke te loka na to lo be ko pena uhinga ke ha e ko te tu le ba ka fe le ba ho ba kai ke ai e solo fu ta mai no ka to pe e ko ha ko la wada ai ko na mea ko uhinga fok na hanga we hi he ko ja halao ia e ko ja halao ia kana o me talanga ta pe au para o me fai pe o me go tu ai kana o fe na pe mo e na was ave ai fa kau go vai na le fa ta ma go dio fa ka o fa go e na pe mai pe a go bi ve no fa valoi ko lo pe ke wa to mau le o mau to ai ye ka ka yo ka kia o fo kia ko me go na fa ma fa i go solo ko fa ka va ko me ya a wa na pi tenga ki ai wa na ka unga ki ai ka pau ko whakahua tu haripoti ki whare area. Pau atu he whapalani, nau kau ai. Ko mea ke nau rea ai. Ko whakau ai rea aku koe o tua. Ko kuhinga moke ai ke mahino, oa te nau mix no aia. Kau hange whaka urau, knowledge, cost. Ko pau ke pay price, by paying attention. E kono moni na ke siau nau pay attention ke mea. Ke foi process foi faunga
He impossible ke te pai ki te foi mea te plecha ke o tua. Ko foi whakawa he whakawau o kou plecha o ke foi mea o impossible. E ta keko o sloi bea ui. Pa nau whakatona ea, pa nau mauinga ia, pa nau awa lau e whapalangi. O kehe ne uhinga ana e pa kutonu e ne uhinga ana. Pa ko uhinga e fotu ke sea. Ko mitigation ne ke issue wei. E tamani te lava liu e foi lea go tala ngofua. Ke whakapapa. Ie right there and then. O foi mitigation ni pe ko lau e whapalangi. He ko mea ia a aku. O pai ko ni ponta ke o mai pare area ke tau talaga, Ka ke i longa foke anga pai pe ko e ponga motua. Ko kuinga mo ka via. Mea mari e hua toa tau wha ke nau hao ai he uiga ko ni hao ai he ngari ware. He nau kuloto mo ka uia ke nau kikinima ke nau talanga pa to kikinima he te tokla wai miniti amu. Ke uila anga tunga whakau kau hao foke koe ke nau kikinima ke mahino nau tunga whakau kau. Pa ko kuinga e ua ka nau anga to ai ke pego. Again, kau hange ko ulau taha pe mea nau huinga reisi ke nau te relook te lau ke toi hange ko tari wa sea tohi ia he konvesi o pia o apa na ko he sea ko ka nau tabu e au ka no fa pa te o mai no pe aga he huinga pe ko ni a ke reisi ke tokoni ke continuously improve abanya ko ko matala ai pare mia ko stari pa cheti o mahino pito yo ka ko tai mi pe ko ka pa e te ia hapa anga e alori allocate ko pa ga mai fa dare ga mau to tupuna hange ko to tangi una o mai na to si pa anga me rock allocate ke te reallocate ko tu ni ko fa dare pe ta tum fai ka gira vai pare mia mo ko me ape pare mia mo ne kapneti ko no executive polokalama patseti na o spot ko mono pa tari nau program ai ko me ko nau pe ai ta firmari ke se ago goi ko mi kakato he ko fatongi ai o mau tolu ke mahanga sivi e pure anga ai no fu mai ke tausi no mai ga one mau ye ya ai me ai he nau te ai ya ko ne alu ko mahino ga ne tausi no ba pe ka yu to rea ka te make a statement te to crea pe ka pa tu vi ko ia me sia e ko no inga solo wa pe ko lau ka ke ko ya usia ia ko ya usia ia ka bige e fata tau bige o anga ho fata la no fata tau bige ya usia ko ma e ka bige to e bige to la e pa kai ke tu ya ka he ko whakau en sol so ke hopo ko la hopa lavu na tu wang he ka fo mau tani ko fula he interference ai sea e fa mau la he ni interference he ko rolo ka fo mau ai go pe ko ka sea ko na facilitate pe te o ta fa ko nya wang eu ai ke te hau ya fa hino au te fa hino mo sea fa re o wi na pe ai ko natula tafe ai vai me mo unga i te rea e vai ta ko te ta fo e ko tama ko la he mama to ta vi ho ai ha o ni ko ila ko ba ti o ko fa o ila o ko wai ne ki mission pa mo na te pan fa fo e te wa beni pe ano to mention ho mea ho fa mandala ka fa vo he mahino ai boin ko ni ku hanga o mai e bivene wai fe hu heni na o mai he taha ne kore mai ka au ke ki fehu ia tu mua he nofo o ha kia ne mo ui pe aku fifili ko hinga ko fuakawa pe he ho fuakawa na ke fai ko fuakawa ko ni na ke lai fare are aku fuakawa te ke tau ma oni ko ni stutone ka ko lahi taha ngahi mea ko ke whakahoko ke tala noa ki ai ke ngahi mea fe mau ke liliu e mea koe liliu e mea koe pa ko ne pehere vai ka pai fai uliliu ko ia te ke talanga nai ki he o tuana ki fuakawa ki ai malo ko focus e fehu i ko ni o mai
ko hofua ko mo fuakawa be ke tauhi ai ko ni stuto ne maani oni pa koe re ki taton ke mo te diriu ha meha ko ni stuto ne he ko mo os fuakawa ke mo tauhi maani oni. Koe hanga bea ai ni whakaukau. Ka koe kup fitu hiwa koe ko ni sutone u nau hanga whakatu mai ai ki ngofua ke lirio ko ni sutone whakatatau mo mama alo e konga mo taimi. Hange man ko glau e solo. Na whakaukau mama ni tapa whaafi. Whakaukau kato mama ni tapa whaafi koloke. Na au he taimi na toki ilo ki mui pana taimi koe na mai e kau sai ni sia tala mai o kai ke tapa whaa ko koto. Hanga tu rewa kau whakaanga ko me lo tuo tande. So ke extreme. Tau taimi koe na mama mai o mahino. Iyo moni ko koto. Mu, diliu. Waka koe na pehepe maman koe waka papa pe ulawa te tahi. Atau ta akau peo fo waka papa. Au ke foi poinu nau. Patonga ulawa pe te mo kamia. Dili. Ko kuhinga ko ke continuous improvement. Na tau na tau ilo ko na ke tau ilo tau ilo ko frustrated. He kai ni ko ya. Kana ya ma to kai ni tau. Ma foi mama ko tau He kai ke tau ke no foi pe ko no inga ko me na tu ta wal fitin. Monla. Koe time for koe wha lere me koe POLOKALAMA ke la be before ai FATUFONUA ta sila sio be me tua. Sio be me tua be atpe mo whakafuafua mo whakaukau mo uhinga lere mo hafua. Tai ni me koe loto fo ke tai ni me loto wharearea. Te waufiange ho sio te mamange mo mahino nge ngai mea koko i loto. Ai ko koe ke wha asi mai ki tua ke tau lava fu i loi. Ke tohi tangu te ka contractors. An ko na at ki wharearea. Ko hanga wakai ke ko hai palaparema uhinga palaparema ku tangi ai kakai ko ni ke wharearea. Kakai ke nau alupe ke pure anga ke nau sort out ke nau palaparema ko ni. Na nau area ke me pure anga. Ke wate ku iyo. Ore wa ke wa ma ki toi tangi ka. Kau lawe ke mea kone na ke pe. Na taitua pe o hypothetical pe ta whakaukau. Ka koe e koe nu tai loto. O ta maue a privilege ke ta access ke information. So o pe ko tapua prahe ke whanuan. Tapua prahe ke whanuan ki lawa aunga ta whakaukau me tua. Ke walere. E ko hono moni so. Hange koe ni. Ko os alu te ukilawe ke pa to tau ke tangi. O alo mai katoa ai village profile pe me he wa statistika ai una whama popo mai household ape fina kolo whama popo mai ai ape fia ke inu wai tuku ape fia o koe nau si malai ape fia ai whama popo mai ape fia flush bathroom ape fia o te ki ai sai ko kuhinga ko e whakatala noa ko i ai. He koe me ai ko koe ai ko pe te nehanga o fast track. Ai me ai na wha hypothetical e tatala noa te. He ko ono uhinga he pehe ni anga i whakaukau. Ka pau he kai ke hanga he kau whawhonga wharearea hold ai executive o wholoti accountable ke panga tu hau. Ke si he kakai whaofa. Ai kakai, ko tano he kakai. He ko kuhinga whaku peheni. O nao mai o tala mai ko POLOKALAMA ngā ue. Wharearea ko POLOKALAMA ngā ue. Te mauhanga langa mea koe, pa te mauhanga service mea koe. Ka koe mauwhia mau ke mo o mai he hongfulu milion. Ako kuhinga kwa tano. Pena to tonu ke osi koe tau pa nau veo mai. Wharearea ko hongfulu milion na mo mai ke mau POLOKALAMA ngā ue. Na e success e mea koe, fail mea koe, ka koe matawai vai pehe. Te mautui mai ke mauhanga o e prese matawai vai, ka koe mau forecasting e pehe. O aturewa. Ke uhinga li lei. Koe men ko whaawhai ai soa. Koe nau o mai pe, koe ta whoke pea wharearea tutun ke tuku hau, ta taki mai kakai o ta tau mai pa anga mea o ave ke husino koe, pa naona ko ruia o
ko hape na me fai Koi. ai ke na ko ki mai na tolo o mai haola tau hoko ko na te mai ko ni ko mau polokalama peni na kai ke ngau tau ko si te mau te ai i pe tau te o mai ma hong miliona Koi. ku fe ia kakai ko fe hui o ku fe ia kakai le vai i he fofong o ku fe ia fofonga kakai he taimi o tala noa e kau fofonga i whare area ai ka pau he kai ke nau fu ke o maha tali ui ke mahino o maha how return of investment ko investment ko ni ai kakai ke ia how return of investment sio ke whakatondonu ko loto ke albea whakahu ia panke ke mau pe ki pese te wha ke ia hai au sio ke tuwha koe ai tare ni ti o fe 5 miliona na o atu ko te ma 5 miliona ke sio fe 2 miliona na o atu ko te ma 2 miliona ke ko ke pure anga ko ni tai ko fe ta miliona na o atu ko di pe mau ke tanu mau ke tanu pe na war gumore sio ke te na e fai ki fa hinga fa kau ko ia ko pe atu le vai ta ma pure ngau ko loto ke te whakakau ke awe whakahu e pange ke iai haki tupu nea mo he kai te ke o mai ko te taha miliona mai pe haki se ni te ua ke haki aonga mai do ke whai hanga au ka koe ni au kolo pena toi siri ni ko au he tau sai au tare pachet fit ngau miliona ko tare pachet ko ia ke na uoto ka tau mai me kakai hike koloa hike mea koe ke unga ke tanaki mai ko value ia koloa ke tatau pe ko mea hiki ko hike tute hike tex o kai ke to mala a value ia fo koloa ko ni ia o whaka ofa ka kai he fonga ngau e pe mon la he pit ko isiu ko ke toi tangi ai ko na ke lave mai ai ko mea ko na tui ko ki ai na ka to tonu ke mai to tangi a mai to tangi ki fare area e ko una ko contract faka teknikare ia faka professional ko fare area ko fusino faka politikare faka sociale ia ko sino faka teknikare ia ke na uma e tau kei ko sino faka professional ke na uma na qualification ai ko hinga ko au panau ki ilawa e kontureki o tako wai pe dispute resolution clause ia ka po e aga foi tai meu nau to ke ai o kuia e arbitrate ai au nau fili e foi process ka wai e lao ia arbitration i tongani ai ke hau ia ko foi mechanism ia na to ton ke fo wai a tai fe mari e kaulanga ka ko ui ko a mai ai ko na kai ke tui ki ai ka na kai ke tui ke tolonge to tangi ki tu ko nga pe kai ke ha mai ko wanga tui ko ui ko o sia mai ki fare area ka ko lao ia ko fe la ia ai executive ke na mitigate tai fe mari ko ni ka ko a mai ki fare area ko te ha na ko ana soise na to ton ke na frango mo mai leo ki fare area ai ko matunga ko palo pare ma foki o pai na hanga fatonga ko kupo no e ko instituto ne o une tala mai e function ko fare area wai foi function la he tolu ai kupo no wa ono ko fatula ono tipeti o ngahi issue ke kaunga aki pa mo kakai pa mo whakahu mai to hitan ni o ngoi pe ne whaka teknika re ka ui he whaus ko ui kono whakahu mai na whenga reo ke whakahala ala he ongo fwoi mea e ua ongo fwoi whakotu koe na o mai whakatou hala loa ka na whenga ke whakahala ala mi ai ai koe ke aha komiti ke o mai ai tohitangi o ave ke komiti sosiale ko maka unga cases e tai fe mari ke whakaukau koea he ko hunga to ton ke tau osiako me ngai tutu uni mei mua lahe ngai tutu mei mua
na kai ke ngau kia a sound advice me technical expertise kana fai kia a tutun e kau politicians kau ai waka kon asik ka ko hai ku anga fai tutun e kau politicians ko ngoto e waka ko whakatau e waka popo o ngoto a mate ka kai fonua ai na kai ke uto e loto ke to e fou mai ha to e fai tutun ke tau ngau e ki peho tau wongo mo tau feiwa pe tau paies pe Fili mana whaka politikare ki tau whai tutune. Koe no wane ai kau tanu hala. Whai tutune a koe na tutune ka politikare ia. Hena i o si ai pe ngai kau taha na o si mao e ngai tau kei wha professionale wha teknikare. Na kei ke award ka nau tore ngai kontreko ia. Ai kumi mai kau mea peia na nau affiliate whaka politikare. Hala he su, hala he talau se ngā au. Hala he saavolo, hala he palo, o ange no ia ki ai. Kako iku kone aho ni taia he kakai. Ai na kai ke utui ke o mai hato hitang, o ha mea, o atakai o wha teknikare hono nau ke whai tuku nei mau. Ko mea wana mai na kau ke utui kai. Taim tatau na kai ke utui ke ave pe ke sino tatau whai ero to mamai. Kai ke uhinga li ia. Solo ka pai pau te ta alu ko ka pau ko na roto mamahi ako pau alu le wala nga ko mawanga pa ta mai fo mawanga alu pe ka solo ke lo to ka ko ia ko alu ko fo ia ko pahi ia ki au mo fa malu ia ko ala tu te ta mai fo mawanga ya ko mai ko roto mamahi ave pe ka solo ke to fo kau Kako ha e solution na ke loto ke fai. Aba hala lo ai fai. Na aku loto a wia ke tala ngai a issue a to tangi I fare area. Ke tau mau information mo on. Ke transparent. O sia pa to tutu ni leva fare area ki he sino goe ke nau fai mea ki he mea goe ni ka nau foki mai e afitu mo nau solution ke mitigate. Ke ongo I pehe kakai o kai ke ri aki pe na tol ke fanga ulofi o kai pe laione une fega pe ulofi to kwanga na ke u e ka ke u e au ko u hinga pe ke fea ai ko ne tai mini o na o u ye na fata hai PMO pe mo kau to tangi to ka ha na fanga mitigation ke ai pe na mai le report mai ki fare area e afi e ko sio ke mali e ko solo me ko ya ko mau inga ko ke te ilo te basis fa la e ko ni sutone so ka ngai to tango ki mo afi ka ko mo investment ka investor me muri ai mo to tango ta hat me mo ko foi talange pe ave pe ke pure anga ko ta le ave ko ke ta te fa nong ta so ko ke he to tango ni solo ave pe wat mo no tiute ke na foki Pe la vale ke ilo he fare area pe o fai he pure anga ai a me ki ai pe kai. O mahino pito e fomentala ko ki to hitangi. Ko ngana ki talano ha fo ki he issue ko ne tanu hala. Ko fehu I mai ta ha ni pe o te lava mo issue ko o te foki fare area pe he to pe he pe oske to sort out pe he pure anga. O te ko fa to ya o mai fare area. Koia. Ka yo tu ya o ka ya me ta malao ke mai fare. Issue fe ka wa ko no kavene fo no mo no misplace justice ko priorities. Ya o ko nga fo ko ta fa ta no so ko fa la pe ke kasa ke ni hulu ta hala ko Koia. Hal me ko hinga le time ton ta time le ko pe ke ma we ka higa ke tuange ke hoko atu fonga go ya no ta pala sia pe ai ignorance mo ta ma sia he ka Koia. Ko fa austi pe piveni ko ngaka ta time. Na tok fa ba pe fu ke fare area ke fa mo fu akava. Pe ko ilo ko be mo to hitanke he ku loto he fare area ke area. Ka ko mau na mau whanonga tuko mo area ko I loto.
o ku te mo foki mai pe pure lulu I ka hau pe tāpuni le wahe toa pure lulu. A ko hai o kune pure I tāpuni mo whakawa whare area pe ko e hange ku hange pe ki tuku toi mai pe ko o ai mea koe pa mo holo mo lewa tāpuni. Ko hange ku si e time whare. Oia e solo. Koe foi palapare ma whakasistemi mo ia. Koe mahino e ka au e toi tūtoni, ko ta whāgo toi tūtoni. O ki he pare mea e Okay. ka te maungau e ki ai, ma o strano pe ki ai ke whatonton. Mahuinga e separation of power. Kai lava ke existe check and balance, So koe taimi awa e mai taimi tāpuni au koe kaulahe pare mea ia ki he ono ki teme. Koe ke mao he sea whare area e independent koe. Ke whai tūtoni ke taimi ke awa e whare area me taimi ke tāpuni e whare area. O ko pure ia e pare mea. Sai, ka koe foi system, foi whiarak wha system ia. Kau ko mahino ia ki he ngai te pireu whi mau ki whare rei ai whakau koe. Wai whok mo wai whok e ku pehea oia mahalo koe ngā peko whou. Ka ko osi mahalo koe lipoti, mahalo kongo fulu. He ngai ministry. O sai au he ki toloi. E ulava o analyse of whakaluko fua. Kai ngatai ka whare rei mo sea ko ni kakato. Uaia, kai ngatai ke kore ke o mai mua taimi la. So kau hanga o whakawhetau laki whakau ni so. O nau whenga fo nau tol ke tala noa I report ko ni in isolation o kai kia hana whehoko taki. Pea mo e patseti. Ka ki au ko e ritoen ko e patseti e u report ko. They are connected. Ka koe mau he koe ke naulawa sio ke poini. E koe poini au kui roto i. Koe reporti koe ni. Ki au koe purpose koe report koe ni. Koe nau tala mai, koe mau polokalama ngā we, koe paangai na mō mai, koe tuungai o kui ai. Ke kore hapa set fo au, e maka tuungai he koe report koe. Koe. Kon tonui. Kone tonui, koia. Koe uhinga e koe o koe pehe ai. Te o kore, ke whakaava pia whare area me sanuari, he taimi pe koe ua ki awa. Malawa i ke awa. Ko tālanga i ai pea e ripoti, ka koe taimi koe hu mai patseti. Kei fresh e atamai e kau whafofonga. Ke scrutinize ai patseti. Ko hae maka tuunga o moutoe o mai ai po tala mai ke wate hongo furu miliona. Hiri ang koe na mo o mai he report koe o dysfunction. So ke uhinga le lei lewa e tala noa. Ai lewa mea ki maka tuunga ai ahono sivi e ngau e pureanga. Moha whakapapau o wai return of investment ke kau investoa ai a koe kakai to tau tuha. Foi mechanism e rolo loto mi usio. Mahino pito viven pero tui mahalo uhinga le ria pito he tala noa koe ni ki he ngahi palapare ma koe sistemi pero tui be e lava ai kakai koe ni kuna whanong he POLOKALAMA mo mui ai o sio le rei ki ngahi palapare ma koe ni sistemi ku ke tala noa ki ai pero na koe ngahi solo anga na ku ke te o mai be me ngahi mea koe ke whakahoko ki ai ka ke whama apo mai be ka pau te ha mea ke loto ke whaos ki ai kata toki sio he wikaha au he o se tapune. Io, mari lolo e, mea kou ki whe whaka osia ki pe whakakau koe o e rea whakapālangi i he rere koe whare area. He kohona mo ni solo oku iai pe tau paloparema. He koe unga he koe tau rea o whakangantanganta pe ke tau ausia, ke tau experience. Koe whonuani, ngata pe he tō manioke, fohi foi manioke, haka foi manioke, kai foi manioke, os. Me he tahawal vidu ni ma ke hao ni ko mea meu kau tāno. Ai o whakangatangata rewa e tau tala noa mo e tau language ki e tau au siya.
very primitive. Tau ke ihe ne tu ko whakalaka facilize whakamaman lai. Tau ke ino whape tau tole subsistence farming. Te ke tau te malahe tau tole mea. Koe. Nai whakalaka mamania ke industrial age. O nau process it nau tole mea. Toi manioke, foi manioke, huge machine. Diriu mea yo alu ia ke peking, alu mea ke coffee chips. Alu mea ke mahua, alu ke. So ke ngahi, pe hulai le vai ren kui tia o exise maman. Ke ngahi foi process ko ya. Ka wa ke exise tonga. Koe. Hange ko foi le a ko mechanism. Ki wa no ko bo ni ko le fata. Ka ko mechanism ia i industrial age. Ko foi le a ko foi ko pau ke te alwa i te whakaukau ma te au sai. Ko uhinga koe e kusia koe maulala koe e whakaukau. He kono inga he naka ki aha tau sepun ia tau tolu. Pa tau ui pe a sepun ko sepun. Ka koe tau rea tonga tato koe pelu. Tai magi pelu. Hai koe. Ko uhinga mai ke tau foki o ngau e aki. He naka ki aha tau rea tau tolu ke peko tau ireti. Koe rea koe lai pulu. So e ko uhinga mai a se ate tau foki ke rea tonga ko ia. O foi ni tu ko e fasia. He ai o kua ko rea patonga ko me ete ne o mai ma uta loye. Ko mai ia me pe ia. E kala ko mama ne tataki tau to ki lang fala ka tolonga mo meri. He ko uhinga fuke ki kamata ki o ngoe ko popula. He ko whakakau o talanoa mai au he information age, knowledge age, industrial age. Kai ki aha experience ia ai whonua ni ki ai. Nau leki lewa language ia. He ko uhinga fuke whatanoa uhinga ko o mai ha indicator ke ne tala mai pe o kui whe tu unga ngāwe. Ka koe indicator ke mahino ange. Solo ko uhinga o kuke afe he pausa. Therefore utu te mea. Mea o kuke whai tu nei lolo tonga pe holere. Ka ke afe he pausa. Koe kuia ke indicator i ho o testpoti. O kune tala mai koe hui ena o ku whafa mai he empty. Koe. Ia uhinga e o ke whai tutuni indicator ia koko ka tano ki ai. Hi kai ke o mai na mai ko program na oe o se sirini. Ka kui whe indicator. Ka uhinga ko e whalawi ki ai. Whai mau ke tau unlock kai whakaukau ma wahe mai me he pelu, ma wahe mai me he pulu. Mawahe mai me te unu fe tolu, mawahe mai me pukau ma pukau lai katau mai a ke mama e lotu mo e ako. Ko poi dia ko aku, ko fao fai a pitu. To ya wen ke kau to ke ta filose vai kau PhD ia kala mai no ke tau alu pe ke lai pulu mo e. Tau tu ma u pe ko talu ne te au fa fitu mo te ge to e. O hai ki kuri o au ha li liu e fu me na. Ko marata loto mamahi ko ka matu afisi e ka ko isa lote ko ka mafu ko ala mo vaya ke nau se tonge nga ingo fa no ko e taimi nau i ta o ni te au fa fitu mo no u ya ko fa miri a hingo ko ya mo mai to ke to Malo so o va vivendo malo abito e ai whahoka ta polokalama ko e whatwhonua whaoge hau ni. Ta doki i whilonga ki he pongpong whalai te pe wika hau he o se tāpuni koe whare area e tau prelu. Ai mere ame pe solo e whalai te. Whalai te, koi. Ai pe koe tatu ma wai. Ko no inga he koe au e solo ma inga ai ki polokalama whatwhonua ia he koe peisi sia o e whahinga whakaukau o ku tau whenga ke e whamao popo gai ono pure e ai tu hau e whanua. Koi. Ia, malo apito ta ngau ake pe whalai te he hongo fulu pong pong. O wat pimen.
Whamalo atu e kainga he lava ko e tau POLOKALAMA FATUFONUA fo ke ahoni. Whamare mole at bega ting motol ka pau ki ai ha ngahi whakatala noa o ku i kai ke whiunga mo wakai mai. Pe aku ka kumau whamalo atu peko i ngā koe lava ko ia ke tau tala noa i he POLOKALAMA koe ni o matuunga i he whakaukau koe wakai ki he ta tuunga koe tau sistemi. Pe koe mea ia ku ke tui ki ai pe i kai ka koe mahu i ngā koe wakai ena ai whafafonga o tonga fitu, piveni piukala, anga ni wakai pe mi loto whare area, pe foki ki he wahenga, pe mi tonga, ke ngahi isiu koe ni o kulawa ke whai ke tala noa, koko haau ia i apina, ke to'o, ka pau aunga ki te koe, pe tānaki atu ki te koe, mo ngahi tala noa ke he te ke lava o atu, ke hulu aki ho whanonga whapolitikare, i he hoko atu koe ni koe wika hau foki ai te mangawe aki ai pongpong whalai te i he POLOKALAMA taimi honga fulu pongpong ko ngā ka taimi lele ia ke lava ke ma hiki mai ki ai ka ata ngai taimi whare area ke piveni ke focus i he ngawe pa mai wahenga pa mai kakaitonga i he taimi tatau pe ko e POLOKALAMA hoko mai ke hoko ai taha e whai ai POLOKALAMA ko ia ko e pia mo e tākanga e tau whohe, pia mo e ekminista ko ia o potunga o e whiwhakatau aki, pia mo e whakalakalaka wha ekonomika, ona pōl toke tā, vrea mi waske lātu, ai e ka POLOKALAMA whamahina eni, o ku o atu, i hanga lere e potunga o e koia, ai whiwhakatau aki, pia mo e whakalakalaka wha ekonomika, ai ko e ekminista pe kuma whakahoko POLOKALAMA koe ni, i he mahina ko tape talu ni he kamata ko ia o tau ni ai ko tawa o mai en ke mahina hono taha pe neonga ko POLOKALAMA ko ni na e tonu ke mawhakahoko atu ia i he ko POLOKALAMA ia mahina ko o katopa ka ko ngahi ngafa whatongia o ekminista o kulawa i ke whai ki tolo i ko eni ko no whainga maari e eni ke lava ke mawhakahoko ai POLOKALAMA i hoko ai taha o ahoni POLOKALAMA ko eni kake ko ngahi whamalo atu ki ngahi kautaha ko ia ko mo sponsor e tau ngahi POLOKALAMA ki a Stelect to Bow pe mo e South Pacific Loans whamalo lahi atu ke te mo tolu ko ngā kono ke whakaivia ko ia ai Vipon Media ke lau ke o atu ai e tau ngahi POLOKALAMA ko ia pe mi heni ke tau inasi kotoa ai pe mo tau kāinga i he taimi kotoa pe iha o whia mau no whia mau ke whahoko whainga tāmaki whapaanga te ke lava beke ke tala noa i he whika telefoniko e nā noa walunge au walu hiva walu ok tala noa ai ki a Stelect to Bow pe ko ataha kau ngā ue ko ia o e South Pacific Loans ko e finance eni o ku iloa taha i Uslani ki he kainga Pasifiki o tau whito ki o tau kainga tau ngā e nau whai whatongia kai ngata i he ngahi tau lahi ko ni ko nau whahauku whatongia ai ka iloa ki nau tolo i he tokoni ka mo e ofa ka mo na whare i lele ko e ke mea tutonu ke whai mea ko ia koe ki tutonu ke whahoko ko i ngana a fulahi o no toho telefoni o ke telefoni lewa i he whika koe nā ki a Stelect to Bow i he no walunge au walu hiva walu i he South Pacific Loans te nā tokoni atu ki a te koe ko tau whare wala ko ia i loto nuk alofa o ku iloa ko e Page Fashion Store o ku tuk mo la hanga atu ki tau mo e pia building to lahi ni ihi kuna u eke mai ko whee ko e tau mo e pia building ko e tau mo e pia building e na uiai office uhila ke totong uhila ki ai hanga atu i he manga whaa ko ia ki he market talamahu pe ko e tuk mai e titisel ta whaa ke taha pe tuk atu rewa e full building ma alunga ko e tau mo e pia pe ko ngai whare ko e hanga mai ki ai lan pinki ko e Page Fashion Store ai te ke lava o me atu ki ai whatau whainga wala pe lahi wala e whanau ke Christmasi lahi mga hiwala ki a tikmodol ho ik whawhine o kuiai mo na wala ki he tikmodol ho ik tangata o kuiai mo na wala polo te ke lava o me atu pe ki ai ko e na wala mari o kai ki ai ha wala mari i whare koloa o ku ko hinga ko no pele ngese sai si ke ota ke ton
me whahinga style ko ke fia mau, te ke lava pe fitu taki ki he te kinau tolu. I whiga telefoniko e na, ua fitu tolu ni maono, walu ono, ni matolu tolu ono, te nau lava tokonia. Pete ke hupe ko ke nau Facebooka, page fashions and set tonga. Page fashion and set tonga, hoki ai, tohi i he messenger, pe lava ke nau tokonia ki te koe. Iha whahinga mea pete ke fia mau, te nau lava le rei pe, ke tokoni ki te koe. Koe whakatau ko toa pete ke whai me ai, ka lange nau tōna ke whanongo he tu ako ni, ka lawa ke oatu ki discount ma au ke tokoni ki te koe iho o te atu ko ia, ki he Christmas i mga i aho lotu. Matonga e ngahi aho e tāpuni, i ngahi aho malolo, e notice pe i wharekolo aha o au ki ai, pe te ke telefoni pe. Kako aha fie mao a koe, whawawari hawala ke tui, kai te lawa ko alu ke lotu ka ku ore ke tu e vala ko ya telefoni pe ko he fika ko na telefoni toto val ono ni matol tolo ono la pe na ule na tolo fava o atu e vala ko ma pa ki toki taponi na tolo ke ko e page fashion store ai i loto no alofa fitu takia ke e ua fitu tolo ni ma ono pe val ono ni matol tolo ono te na lava o tokoni atu ki te koe i ha whahinga mea. Ko tau whare kai ko ia i seafood, i Haven Kitchen, i loto o ta huhunu sila. Pekele po e pulahi ho kai e poa kai mga i meat ko ia patok mama hake te koe. I wakai i ha mea kai tahi mi hena. Ko nau sauce i ko ia mea kai tahi ko e mea ia gui fotaha he nau whare kai. Te ke lava kai aki whainga mea kai tahi pete nau atu. Ka pau whaha kātoanga te nau lawa set up ia maa. Fika fitu taha F o Poddets Road o ta huhu. Pika telefoni noa ua taha ua fitu valwono hiva ono. Koe whare kai koe. Ifo ware te nau mea kai. Lava hake ki ai ahi. Ka lava hake ki sio ki ai. Ki whahinga mea kai ifo koe ku nau lava teo. Koe tau, matui koe tau ngahi polokalama e lava ke. E lava ke e ose ngahi polokalama interview ki he wiki ke wha ose ko ia pata wau ke Christmas i. Ka koe waha ko ia lea ai o kata be tau live stream. Ke whitu taki mai ka mau lava atu hulu e ngahi kātoanga. Pe ko whahinga mea pe o ke whia mau ke mau atu hulu. Pa ke whitu taki mai behe telefoni koe nā te mau lava le ke live stream ha o whahinga kātoanga me okalani no usila. Pa whitu pe no usilani kia te koe. Aki ha o whitu taki mai. I he whiga telefoniko nā koe whāta hawalu ni ma whātalo noa telefon to whare i he telefon office pe koe noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu i he telefoni toto o kia i pe moi whika i Australia e lava peke ke telefoni be mo ia i whika ko ia koe whika ko i Australia i Brisbane au kia e vipon live stream Australia ai ko noa wha ua noa hiva fit wha ni ma whātaha. Noa wha ua noa hiva fit wha ni ma whātaha. Telefoni ka tesi tene lava o tokoni pe whakahoko atu e service. Kos mau o pita ngai mea ngau e kutoa ki live stream i a tesi tene lava whakahoko katoa ngai whatongia ko ni ma au iha tapa pe o au si teleria. Koe ngatai e tau ngahi polokalama ko ia nga hitu waki ko ia ke ahoni o to mea mai hoko ataha ke tau hoko atu ke polokalama ko ia ta kanga e tau whoe ka mo mea